Ljudi su stotinama godina vikali o kraju sveta, ali lažne uzbune ne znače da se nikada neće dogoditi. U stvari, Biblija daje konkretne i objektivne znake koji opisuju kraj sveta, a koji bi bili očigledni svakome koji ih je čuo i može da pogleda svet oko sebe. A opisani su hiljadama godina pre nego što su se dogodili. Sada govorimo o 7 specifičnih znakova koji su počeli da se pokazuju u posljednjih 80 godina. Počevši od eksplozije transporta. Biblijsko proročanstvo je previše od 2000. 500 godina otkrilo da će na kraju vremena ljudi žuriti po svetu brže nego ikada ranije. Bog je rekao proroku Danilu: čuvaj ovo proročanstvo u tajnosti, zapečati knjigu do vremena kraja kada će mnogi žuriti tamo-amo. Sada ćemo se zaustaviti ovdje na sredini stiha jer prelazimo na sljedeći znak o kome ćemo razgovarati u ovom videu. Ali za sada ćemo se fokusirati na to koliko će ljudi žuriti tamo-amo. Drugi prevodi kažu da će mnogi lutati, trčat će tamo-amo i trčat će napred-nazad. Razmislite o tome. Da li je ikada postojao period u istoriji kada su milijarde ljudi mogle da putuju praktično bilo gde u svetu u roku od nekoliko sati? Globalni transport je eksplodirao u posljednjih nekoliko decenija. Samo u SAD-u Federalna uprava za vazduhoplovstvo svakodnevno obavi 45.000 letova sa 2,9 miliona putnika koji svakodnevno lete i ulaze i izlaze sa američkih aerodroma. Hiljadama godina ljudi su se oslanjali na konje, hodanje ili primitivne brodove. Ali danas milijarde stalno jure u automobilima, kamionima, autobusima, avionima, brzim vozovima, železničkim sistemima i brodovima. I počinjemo da vidimo svemirski turizam sa svim civilnim posadama na rekreativnim svemirskim letovima. Neviđena brzina i učestalost globalnih putovanja pokazuju da ovo proročanstvo u Danilu odgovara vremenu u kojem sada živimo, vremenu za razliku od bilo kog drugog. Činjenica da je mnogi koji trče tamo-amo bila dovoljno značajna karakteristika posljednjeg vremena u ovom stihu, dovoljno je zanimljiva. Ali sada, hajde da nastavimo tamo gdje smo stali i razmotrimo naš sljedeći znak, eksploziju znanja. Vraćajući se na Danilo 12, stih 4, kaže da će mnogi juriti tamo-amo i znanje će se povećati. 70. godina prošlog veka naš svet je prešao iz industrijske revolucije u informaciono doba ili digitalno doba i količina znanja ili informacija je eksponencijalno eksplodirala od tada. Godine 1982. razvijena je kriva udvostručavanja znanja. Procenjeno je da se pre godine 1900 ljudsko znanje udvostručivalo svakih 100 godina. Ali do kraja Drugog svjetskog rata ta stopa se povećala i znanje se udvostručivalo otprilike svakih 25 godina. IBM je predvideo da će se do 2020. ljudsko znanje udvostručiti svakih 12 sati, iako se ove procene značajno razlikuju od 12 sati do 12 mjeseci. Bez obzira na to, sa kvantnim računarstvom i veštačkom inteligencijom koja je eksplodirala na sceni u posljednjih nekoliko godina, povećanje znanja će rasti iznad onoga što smo ikada mogli zamisliti. Do 2025. projektovano je da će globalna količina podataka porasti na 181 zetabajt. Da bismo to stavili u perspektivu, zetabajt je jednak jednom sekstilionu bajtova, ili ekvivalentu skladištenja 250 milijardi DVD-ova. Sa približno 90% svetskih podataka generisano je u posljednje 2 godine. Ali sa svim ovim neverovatnim znanjem čovečanstvo nije uspelo da pronađe svetski mir. Što nas dovodi do našeg sljedećeg znaka koji se poziva na Sveto pismo, pretnje potpunim uništenjem čovečanstva. Kada su Isusa njegovi učenici pitali šta će biti znak tvog dolaska i kraja veka, njegov odgovor je uključivao opis događaja posljednjeg vremena i uslova posljednjih dana. Kada je objašnjavao šta će se desiti pre nego što se vrati, dao je otkrivajući detalj koji se lako može previdjeti. Rekao je da će biti velika nevolja i da se ti dani ne skrate, nijedno telo se neće spasiti. Drugim rečima, u posljednjim danima čovečanstvo će imati u svom dohvatu moć da donese takvo uništenje i pustoš da nijedno ljudsko biće ne bi preživelo ako Bog ne interveniše da to zaustavi. To nije bilo moguće i gotovo nezamislivo sve do pronalaska atomske bombe 1945. Sada, samo 80 godina kasnije, širom sveta postoji približno 12.100 nuklearnih bojevih glava, a jedna moderna nuklearna bojeva glava mogla bi da uništi čitav grad, potencijalno ubivši milione, a kombinovani arsenal ima kapacitet da višestruko uništi ljudsku civilizaciju. Istraživanje oružja od antimaterije, inženjering patogena, težnja ka autonomnom oružju kojim upravlja veštačka inteligencija i upotreba lejserskih sistema sada doprinose još smrtonosnijem i razornijem dobu u kojem čovečanstvo može lako da se zbriše sa lica zemlje. Nesumnjivo živimo u vremenu
kada je Isusov suptilni detalj, da se nijedno telo neće spasiti, postao stvarna mogućnost. Ali ovo nije jedini suptilni detalj u Svetom pismu koji slika posljednje dane. Naš četvrti znak pojave masovne komunikacije lako bi se mogao previdjeti bez pažljivog čitanja jednog odlomka u Otkrivenju 11, gdje Jovan opisuje viziju dva svedoka koji će prorokovati na kraju veka. Kada završe sa objavljivanjem Božje poruke upozorenja svetu, bit će ubijeni i piše da će njihova mrtva tela ležati na ulici velikog grada, to jest Jerusalima. Tada će ljudi iz naroda, plemena, jezika i nacija gledati njihova mrtva tela 3,5 dana i neće dozvoliti da se njihova mrtva tela polože u grobove. A oni koji žive na zemlji radovat će se zbog njih, veselit će se i slaće darove jedni drugima. Ali kako je ceo svet mogao da vidi događaj koji se dešava u jednom gradu? Hiljadama godina to nije bilo moguće. Nije bilo baš praktično ni pre 40 godina. Zapravo 1990. Samo 1/4% svetske populacije imala je mobilni telefon, a 0,05% je koristilo internet. Sada, manje od 4 decenije kasnije, širom sveta, 78% populacije starosti 10 i više godina ima pristup mobilnom telefonu, a 67% koristi internet. Tek razvojem informacionih i komunikacionih tehnologija, kao što su sateliti, računari, mobilni telefoni i internet, svet je mogao istovremeno da gleda događaje uživo gotovo trenutno. I tek nakon što je razvijena masovna komunikacija, naš sljedeći znak iz Svetog pisma o globalizovanom bankarstvu i kontroli trgovine mogao je biti moguć. Otkrivenje 13, stih 17, upozorava na vreme kada niko neće moći da kupuje ili prodaje osim onog koji ima žig ili ime zveri ili broj imena njenog. Na kraju veka globalni blok moći će kontrolisati veliki deo svetske trgovine. Iako još ne vidimo da se ovo dešava, društveni trendovi se poklapaju sa ovim proročanstvom. Sada vidimo brzi pomak ka bezgotovinskoj, digitalno kontrolisanoj ekonomiji, što potencijalno postavlja temelje za scenario opisan u Otkrivenju. Potrošači se sada sve više oslanjaju na kreditne i debitne kartice, digitalne novčanike, aplikacije za mobilno plaćanje i prepaid kartice za svoje transakcije. Digitalni novčanici su najpopularniji i najbrže rastući način plaćanja na globalnom nivou. U 2023. oni su činili 50% globalne potrošnje u e-trgovini i 30% globalne potrošnje na prodajnim mestima. U skandinavskim zemljama, poput Švedske i Norveške, preko 90% transakcija na prodajnim mestima sada je bezgotovinsko, a gotovina je toliko retka da je mnoga preduzeća više ne prihvataju. I većina ljudi sada bira online bankarstvo umjesto tradicionalnih metoda. Prema istraživanju Američkog udruženja bankara, 55% klijenata banaka sada koristi aplikacije na telefonima ili drugim mobilnim uređajima, dok 22% koristi laptopove ili računare. To je približno 77% koji koriste online bankarstvo. E-trgovina također stalno raste. Projektovano je da će globalna maloprodajna prodaja putem e-trgovine porasti za 39% u narednim godinama, premašivši $8 biliona do 2027. Uzimajući u obzir ove trendove samo u posljednjim godinama, nije teško vidjeti kako bi buduća geopolitička supersila mogla da kontroliše centralizovani globalni sistem online bankarstva i online tržišta. Imajući kontrolu nad tim ko može da kupuje i prodaje, sada, baš kao što putovanja, rast znanja i masovna komunikacija nisu zlo, ni online bankarstvo i e-trgovina nisu zlo. Međutim, posljednje dve tačke imaju direktne veze sa objektivnim povećanjem zla u svetu, pri čemu je znak broj 6 podsmevači i rugači, što je zapravo duboko povezano sa 7. znakom, o kome ćemo uskoro stići. Šta podrazumevamo pod podsmevačima i rugačima? Petar je bio inspirisan da napiše: posmevači će doći u posljednje dane, hodeći po svojim željama i govoreći gde je obećanje njegovog dolaska. Jer otkako su oci popokojili, sve ostaje kao što je bilo od početka stvaranja. Danas javne ličnosti, poznate ličnosti i mediji ponosno ismevaju hrišćanstvo. Istaknuti komičari i voditelji talk showa često ismevaju biblijska učenja o moralu, grehu i spasenju. Od emisija na poluvremenu do muzičkih spotova i reklama za Super Bowl nema manjka nepoštovanja prema Bogu. Samo se setite ceremonije otvaranja olimpijskih igara 2024. Taj gnusni prikaz paše služi kao istaknut primjer kako je religiozno ismevanje ušlo u mainstream događaje na svetskoj sceni. Još nedavno, voditeljka dodele Zlatnih globusa 2025. u Beverly Hillsu izazvala je mnogo smeha ismevajući Boga, dok se šalila da mu se nijedan od pobednika večeri nije zahvalio na svojim uspesima.
I to je bilo bledo u poređenju sa jednim nastupom na dodeli Grammy, nagrada 2023. kada su hit pesmu Unholy otpevala dva trans izvođača obučeni u đavolske rogove i okultnu estetiku, koja je promovisala satansku simboliku. Kontinuirani uspon satanskih tema u mainstream muzici, poput izvođača koji prikazuju pentagrame, đavolske kostime i otvoreno antihrišćanske tekstove, postao je primetno popularan. A upotreba Božjeg imena uzaludno je naglo porasla u zabavi. Studija koju je 2020. sproveo Savjet za roditelje televizije otkrila je da je učestalost vulgarnog jezika u udarnom terminu na televiziji značajno porasla u poređenju sa prethodnim decenijama. Mnogi filmovi i TV emisije usput koriste imena Boga i Isusa Hrista kao psovke. I pored svega ovoga, platforme društvenih medija su pune memova i objava koje otvoreno ismevaju hrišćanska verovanja, od ismevanja molitve do iskrivljavanja biblijskih učenja. Živimo u vremenu kada mnogi otvoreno ismevaju i rugaju se Bogu, Bibliji i njenim učenjima. Toliko ljudi danas javno ne poštuje hrišćanstvo i smeje se samoj ideji da će se Isus Hrist vratiti na zemlju sa moći da zaustavi takvo bogohuljenje i idolopoklonstvo. Ali kao što smo pomenuli, to je zbog 7. znaka, a to je sve više pokvareno i nemoralno društvo. Vraćajući se na Mateja 24, kada je Isus opisivao stanje sveta na kraju veka, rekao je: jer će se bezakonje umnožiti, ljubav mnogih će se ohladiti. Svet će postati veoma hladno i mračno mesto duhovno pre kraja veka. Razmislite o svetu u kome živimo dok čitamo reči apostola Pavla o posljednjem vremenu. Rekao je: u posljednjim danima nastaće opasna vremena, jer će ljudi biti samoljubivi, srebroljubivi, hvalisavi, ohole, hulnici, neposlušni roditeljima, nezahvalni, nesveti, neljubavni, nemilosrdni, klevetnici, bez samokontrole, surovi, prezirnici dobra, izdajnici, tvrdoglavi, ljubitelji zadovoljstava više nego Boga, imajući obličje pobožnosti, ali se sile njene odriču, i od takvih se okrećite. Sada postoje dve sveobuhvatne kategorije zlobe na kraju veka na osnovu Isusovih upozorenja. Prvo je široko rasprostranjena korupcija i nasilje. Isus je rekao: kao što je bilo u dane Nojeve, tako će biti i dolazak Sina čovečijeg. Kada čitamo o danima Nojevim u knjizi Postanja, otkrivamo da je zloća ljudska bila velika na zemlji i da je svaka namera u srcu njegovom bila samo zlo neprestano. Rečeno nam je da je i zemlja bila pokvarena pred Bogom i da je zemlja bila puna nasilja. Ljudi su bili brutalni, okrutni i krvožedni. Bili su nepošteni, sumnjivi i korumpirani. Bilo je to zlo vreme, pa je Bog doneo iznenadni sud da očisti zemlju. Ovo je slično Božjem sudu sveta u posljednje vreme pre Isusovog povratka, pa bismo očekivali da uslovi na kraju doba budu slični onima u vreme Noevo. Sada razmotrimo nekoliko relativno skorašnjih izveštaja o tome koliko nasilja ima u našem svetu. Euronews je izvestio da se političko nasilje povećalo za 25% globalno u 2024. u poređenju sa 23. pri čemu je 1 od 8 ljudi bilo izloženo sukobu. Prema globalnoj bazi podataka o terorizmu, 1970. zabeležen je 651 napada, ali 2020. bilo je preko 8400 napada. U SAD-u masovne pucnjave gotovo da nisu postojale pre 50 godina. Sada vidimo prosječno preko 600 masovnih pucnjava godišnje od 2020. Izveštaji Ujedinjenih nacija otkrivaju da svaka treća žena i devojčica doživi fizičko ili seksualno nasilje tokom svog života. A trgovina djecom, jedan od najgorih oblika nasilja nad decom, generiše 39 milijardi dolara godišnje na račun miliona nevinih. Što se povezuje sa drugom glavnom kategorijom zla za koju je Isus rekao da će biti rasprostranjena na kraju veka, a to je rašireni seksualni nemoral. Isus je uporedio svoj drugi dolazak sa danima Sodome i Gomore. Rekao je: onog dana kada Lot izađe iz Sodome, padaše vatra i sumpor s neba i uništi ih sve. Čak i tako će biti u dan kada se otkrije Sin čovečiji. Zbog krajnje nemoralnog i perverznog ponašanja Sodome i Gomore, Bog ih je u suštini zbrisao sa lica zemlje. Ono što je Bog tada učinio bit će slično njegovom sudu sveta u posljednje vreme zbog njegovog buntovnog i grešnog ponašanja. Priča o Lotovom odlasku iz Sodome nalazi se u 19. poglavlju knjige Postanja. Nećemo ulaziti u detalje, ali je prilično dobro poznato da se taj krajnji nemoral odnosi na izopačene seksualne želje homoseksualne prirode. Isti trend vidimo i u današnjem svetu. Jedno od najvećih društvenih pitanja našeg modernog doba je debata o LGBTQ+ i transrodnim pravima. Gej i trans pokreti su zahvatili svet tek u posljednjih nekoliko decenija. Prva zemlja koja je legalizovala istopolne brakove bila je Holandija 2001. Sada,
Samo 24 godine kasnije, 38 zemalja priznaje istopolne brakove. Istraživanje iz 2023. pokazalo je da se približno 3% ispitanika širom sveta identifikuje kao drugi pol izvan tradicionalnog muško-ženskog binarnog sistema. To je oko 240 miliona ljudi. Gnusni programi poput Drag Queen Story Hour nisu postojali pre nekoliko decenija, ali se sada promovišu i hvale. U SAD-u se procenat odraslih koji se identifikuju kao LGBTQ+, više nego udvostručio za oko deceniju. Ovo povećanje je posebno izraženo među mlađim generacijama. Oko 1 od 10 milenijalaca i približno 1 od 5 odraslih generacije Z identifikuje se kao LGBTQ+. Čak i pored gej i trans pokreta, seksualni nemoral prožima društvo. Skoro 30% internet saobraćaja širom sveta povezano je sa pornografijom. Jedna vodeća stranica je prijavila 2,14 milijardi poseta tokom jednog meseca, što je više saobraćaja nego Netflix, TikTok, Pinterest i Instagram zajedno. A u našem današnjem svetu 90% dece uzrasta od 8 do 16 godina je gledalo pornografiju. Pored ovoga, može se reći još više o normalizaciji predbračnog seksa, zapanjujućem broju seksualno prenosivih infekcija svake godine, visokim stopama razvoda zbog neverstva i sveprisutnoj prirodi seksualno eksplicitnog sadržaja u filmovima, televizijskim emisijama, reklamama, oglasima, časopisima i još mnogo toga. Živimo u svetu koji prihvata i veliča nemoralno seksualno ponašanje svih oblika. I na kraju krajeva, čovečanstvo ne postaje sve moralnije i mirnije. Umjesto toga, istina je suprotna. Ljudska zloba je velika na zemlji i ispunjena je nasiljem. Srećom, Sveto pismo pruža ovih 7 znakova, između ostalog, kako bi oni koji imaju oči da vide i uši da čuju mogli biti svesni gde se nalazimo u biblijskim proročanstvima. Isusov povratak će doći kao lopov u noći onima koji ignorišu ove znake. Ali kao što je rekao apostol Pavle, ne moramo biti u tami da bi vas ovaj dan zatekao kao lopov. A ako ste zainteresovani za vremensku liniju događaja posljednjeg vremena, zasnovanu na Svetom pismu, pogledajte naše druge video zapise. Hvala na gledanju.